دور کامازنش قضا آمیدیه که ناحیه درلوک و شلادزه و چند کمالگه کم خوبت گیرید تانها اردوان نهات یا تاپو کرن و تنانت تسویه جی نگشتیه آنکو خلکی و دوری تانها جی نبوینه خودان ملک داری جبرکوان هیچ بالگنامه که فرمینی نه اوه چنده جی خلکی و دورش گلک موف و خالنگرنگ به بهر کرینه يشما يكم دفعة كل هري ما كل سنة خلت طاب ولا جهش بتاع حتى نوكا أبي طاب ويجرين جاكو جالكم ما ظن هاي بخلك بس بيت خلت هيش تحس بينا كذا كاس خدان ملكي خوننا جوري هندي رقم هيد بلدي البي أساسا يعني أجي بيقول تبشي محكمة صحكية كان مشكلة شيء ناشن إكلوي كان إلا هبون الطاب ويبدن لسه وقت عثماني طاب ودراش هبون أنا 2019 كاس الطاب بعد خونينا في طابوي الشيت بخو سلفة كي بوريش بانقي كيش تحدد دادن شيت قطع خو خاني خو عن ملكي خو راهن كتحطو في ديني بتزر انت همان دم دا بابت نبون تاپوی آریشه به خودان نویسینگین کرین و فروتنا اردو خانیان جی درست کرینه و زور جاران کشین جواکیت کرین و فروتنین داروی داینه اجبر کبتن هندک پلتن بچیک هنه وکو بالگت هنه بکارینان مثلا کمالایتی مثلا قالت تشت هي تحدوي ديل دوي بابت خو كان آن دي تحدوي الباب خو كان دي بام تشت فروش نما ما عندي رقمت هي طبعا بجيكن يعني قال جوابي بابا خوتين تفروش ونام جد كرين يوبيش نجد بنا ورشة يعني ورشة المزنج جد أسبت يعني قال جو بولات ده خورن قال جو شنا خورج أف مسألة كمالاتي قال كده هي طبعا أصلا نسبة خودي وأخونا مثلا هم مكتبه هي كراي خوي شخصية هي بس نسبة خو أو أشكال كاز بينهم توپو گلای بوشتره طبعا اینجا بوشیت خویت های خرابیت خوشیت های بس بوشیت بپترن نبونا چه بالگنامین فرمیل سرملکداریه بوی اگر که بازرگانی به ارده و دوره بهتا کرن و گلک جاران پارچه که اردی چندین جاران هاتیه فروتن و کشل سر دروست بوینه نطوبو كرنا أردي أبي دافري بوي چندي زفرج بركو أو خلكي أو كنجيل السنوري أبي دافري أو ناحية الوي دافري أو أردا ملكي جندك بتنينينا أنكو ملكي عشيرتك جندك دافرك بتنينينا چندين جارا وكو مسألة بازرگاني كرني بأردي وي دافري هاتي كرن حتى نلقا وكو بيدفي بابت طاب وي چارة سري بنا هاتي ديتن اگر ام بحث ناحیه شیلاد زه دیره لوکی بکین گلک آریشت اردی لهنه و هر جبابت تاپوی ود گرید لی گلک ارتنه پارچا اردی احتمالا 3 جار 4 جار شلای بازرگانا و شلای نویسینگ کرینا فرودونا اردی و بازرگانی به هاتیه گرن معف بابت ابره ریوبری خانوبرال دهو که لی آماده نبون چرون کنال سر بدن سررای گرنگی و بابت تاپو کرنا ارد دور آمیدیه جی لیتانا حکومت هرما کردستان کار سر نکریه حوالاتی جد خوازن او پارلمانتارین تروژن دنگدان دا سردان مالین وان کرین نها دیفچون بودا خوازین وان بکن و کال سروی بابتی بکن آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام نحیا شلادزه